pogodi, Izašli. Dobar dan, dobili ste besplatno putovanje u Prašumu. Wow. Pogodi, što smo sveli. Ja sam nas prijavila. Osvojili smo putovanje u Prašumu na 2 dana besplatno. Samo računaj na mene da ja neću da idem. Molim te, ti si moja starija sestra, molim te. Ajde, molim te. Spavam se. Ajde, će ovo biti moja soba? Hej, ne, idem s tobom. Okej, izvoli. Obećavaš? Okej. Poznala sam još neke. Ko to, na primjer? Još 3. Naša. Jesi moja. Pratioca. Ne. Najbolje drugara! Drugari, ajme svadno. Posle pakovanja. O Bože, gdje li je moja sestra sada? Evo me. Ok, čekaj. Da, to su moje stvari. Zašto si toliko stvari ponela? Pa, za sva putovanja trebaju se poneti dosta stvari. Pa ne idemo na godinu dana. Ne idemo ne znam gdje, na 15 godina. O moj Bože. Ok, ko će prvi u auto? Ja. Pa, hajde onda. Svali me traka. Prvo sam. Sljedeća sam ja. Pa nesi moje stvari. Da.